بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Jadi niya mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah, yari nesab kita niyo ha zaman na to ini, waktu parsukuan sing guru na to mulia waktu ini, amin kumanap na isab siya sing pengajian na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, tungod pa amin akida sin ahlus sunnah. Insyaallah ta'ala waktu ini, manayong kita niyo marayaw, murumurahan yan kamu, timutundan kamu. Waktu ini insyaallah ta'ala, amoy kumawa kita niyo parbahagian panginawaran na to sin sarayo-rayo nikmat ng Allah subhanahu wa ta'ala amo na pamando sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala katut taniyo katan insyaallah ta'ala yaring guru na to kalasahan itukbal ko kaniyo wayron narwayng dan kan Sheikh Abdullah Yasin falyatafaddal shaykhatu mashkura. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, mga kamaumasan katay manghuran ha-akida, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga berhormat, sugpatan na to pengajian na to tungod sin akida sin ahlu sunnah. Amoin mabot siya pakauhaan tag siya masalah nasabot ha kitab ni Dr. Aid Karni rahimahullah. Amo iniin maudo na to sugpatan sing kita niyo ika hangpu tag isa masala hikahangpu tag isa masala na takid anna lillahi ta'ala kutuban anjalaha ala rusulihi wa anbiya'i. Kahagaron na to pangiktikad na to atawasin ahlus sunnah wal jamaah bunnal tuod awon ha Allah ta'ala mga kitab tiya tulon niya doon ha rasulan niya iban ha kanabihan niya aparman si mahasud si tabaraka wa ta'ala amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala tiarat saya kia hagad sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amuin kitab tiatulun kaniya si mahasud si tabaraka wa ta'ala dain hatuhan niya iban si mga sila bariman kasahabatan niya lamod na kita niyo amuin pangitikad sin ahlus sunnah wal jamaah. Ingkatan na marat saya ha Allah ta'ala iban sin mga kamalaikatan niya na marat saya ha kakitab-kitaban tiatulon sin Allah subhanahu wa ta'ala hanasabot. Mga kitab bunar tuod ngianan sin mahasud si tabaraka wa ta'ala kaibanan siabot si mahasud si tabaraka wa ta'ala dahil ha mga kitab ito ad-zabur kitab ad-zabur tiatulon sin Allah subhanahu wa ta'ala doon Nabi Allah Daud hikaruwa at-Taurat Taurat kitab din ha Allah ta'ala tiatulon sin Allah roon Nabi Allah Musa alaihi salam
ikatunya Injil doon kan Isa ibnu Maryam sallallahu alaihi wasallam. Wal Quran iban in hikaupat niya amo na yung Quran mahamulya tiatulon sin Allah Ta'ala isab doon ha Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam ajmain. Na farat sayahun na to in amuin siyabut si mahasut si tabaraka wa ta'ala ngiyanan niya farat sayahun na to iban in agi na to fa aun pa mga kakitab-kitaban sin Allah wala na ngiyanan sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk barat sayahun na to na isab siya sa magawa in pagsabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga kitab ito bil ijmal atin niya hiyambuok na sadya jumla in pagngan ha mga kakitab-kitawan ito dain kan baita kan Hasan al-Basri rahimahullah anna Allah anzala mi'ata wa arba'ata kitaba long sin Hasan al-Basri rahimahullah natin Allah Ta'ala nagfatulun hanggatus iwan ufat kitab fanu'min bi jami'i na farat sayahun na ito katan kutubullahi allati anjalaha Allahu ala rusulihi inito mga kitab sin Allah dahin ha Allah Ta'ala amoy fiatulun niya doon ha mga karasul-rasulan niya iban kanabihan niya waman kafara bisay'in minha na hisiyo-siyo magkufur atau kufulun niya hambuk din ha mga nasabot ito di niya kahagaron din ha Allah Ta'ala fakad kafara billahi al-azim na unan tuod nakapagkufur siya ha mahasut si tabaraka wa ta'ala bilang siya kufur ha pangitikad sing kita alusunna wal jamaah. Amo ito mga umat Islam in ikahangputag isa mas'ala. Adapun in ikahangputag dua mas'ala na takidu anna lillahi subhanahu wa ta'ala rusula wa anbiya wa annahum kathirun. Itikarun na tu'fa bunna tu'ud aun daysab ha Allah tabaraka wa ta'ala mga karasul-rasulan iban kanabihan bunato din sila ito rasul nabi mataud sila wakad samma Allahu ba'dahum bunato ngiyanan ingkaibanan nila sin Allah Ta'ala ingkaibanan wala na ngiyanan atau asyabot long inamong ingkaibanan ulama samma hamsata wa isrina nabiyan wa rasula in kiyanganan sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin kitab niya mahamulya kauhaan taglima kanabihan iwan karasulan faman kassallahu nu'mi bihi na amulong niya kiyabaita sin Allah ta'ala kiyasuy-suy sin Allah ta'ala parat sayahun na siya amo in kiyabaita sin Allah Ta'ala halom sin Quran niya mahamulya parat sayahun na siya biya na kan Nabi Allah Nuh alayhissalam Ibrahim alayhissalam Idris alayhissalam Ismail Yulkifli Lut Yunus Sulaiman wa Daud wa Musa wa Isa wa Muhammadun alaihimussalatu wassalam wa ghairuhum iban dugaing faring kanila wa man lam yusammi subhanahu wa ta'ala kadhalika nu'min bihim
alal ijmal. Demikian, amin wala na ngiyanan sin Allah. Siyabot sin Allah Ta'ala, halam sin Quran niya, hanasabot ito, demikian, parat sayahun na to, in sila, inito kanabihan, karasulan, si Mahasut si Tabaraka wa Ta'ala. In mas'ala, hikahang putag to, na takid anna Allah سوف يبعث من في القبور وأنه سوف يحاسبهم في يوم لا ريب فيه. In pangitikan na to, pamarat saya na to, benar to ni Allah subhanahu wa ta'ala, buhiun niya in bang sa manusia, inipon niya, dahin halawm sing kubur nila, iban benar to ni Allah ta'ala, hisabon sila haadlaw way pagduarua amunayin yawmal qiyamah. Afarman sin Allah tabaraka wa ta'ala, walakad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum wara'a dukhurikum. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, bunnal tuud ji'tumuna ay dumatong sila, gumawa sila din ha, pakuburan nila, tumpukan, mataod, biyasin kapapanjarin na mo kanila, hapanagnaan, ay panagnaan kita niyo, hambuok, in asal na to amunayin, nyawalihan fa kita niyo. Demikian firman fasin Allah subhanahu wa ta'ala, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda. In katan uno-uno halom sin pitong lapis langit iwan sing gumi, malingkan inya ang katan harap pa Tuhan Rahman, ay magbalik sila, buhion sila, matto sila pa Tuhan Rahman, halawm sin hina, halawm sila amuin, nagtatag-ipon ay hina, wayroon gaus nila hati niya, di nila yato matampan, in sila, suwaytoon sila matto, gumawa, buhion sila, harap pa Tuhan Rahman, magbalik, biya singkain na tagna. Lakad aksahum wa addahum adda. Unatod, in sileto, bibista, kaya ingatan sila sin Allahu Ta'ala, iban asal sila, siya saddiyahan, sin saddiyamatan, amuin, paghisab, pagbuhi kanila. Magbalik. Kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Ingkatan sila harap madto haadlaw kiyamat, magbaan-baan, ay katan sila magsunod-sunod in pagbuhi sin Allahu Ta'ala dahin ha halawang kubur nila. Biyan na simparman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha surat Yasin, faidahum ay wanufiha fis sur, faidahum minal azdasi ila rabbihim yansilun. Apabila sila buhiun na rin halawm sing kubur nila, huyok panagnaan, hikarwa, pagbuhi din halawm kubur, harap na sila, pagwaon sila din halawm kubur nila, harap patuhan nila sila, magsunod-sunod, magbaan-baan. Wakalu, ya waylana man ba'asana min markadina, in agi nila fa, buhiun tuy kita niyo, den ha, kulangan na to. Hati niya, sa kaula-ula, impanghati nila, halom sing kubur nila, di na sila buhiun. Sabab ang mukbaita, ingkatan ipon, halom sin kubur nila, barjahiya, alam barjahiya, nagkukulang.
Ati tumindog na sila rin ha kulangan nila halom sing kubur nila buhion hada ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqa al-mursalun. Inian amunan in janji kaniyo sin Tuhan Rahman iban bunnal biyunnal kaya hagad si mga karasulan kanabihan. Kaya babaita kaniyo. Demikian firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, afala ya'lamu idha bu'sira ma fil kubur wa hussila ma fis sudur. Uno, wala ka kiyaingatan apabila wala ka kiyaingatan mo atau baita sila ya Muhammad. Paingata sila o Muhammad apabila buhion na sila dahin ha laom kubur nila wa hussila ma fis sudur ay haadlaw kiyama hapaghisab in mahasil nila ay in madawhat nila karayawan tumbas din ha Allah ma fis sudur amuin mahasil nila na amin niyat nila amin sahih aqida nila di dunya. Karena ingkatan amal sing kita innamal a'malu binniyat. Bang inniat mo sin naaunin ibadat mo sebab sin niat. Naaunin katan fakarajaan amo ito hisabon sin Allah bang marayaw inniat mo. Umamu inniat mo ay umamu in aqida mo pamarat saya mo adlaw kiyama hayawmil hisab ha Allah Ta'ala haka kitab-kitaban ni. Wa hussila ma fis sudur. In mahasil nila amuin halom sindaghal nila ay amo na infiarat saya nila biasin pamarat saya sin akida sin ahlus sunnah wal jamaah. Na mu'takaduna in i'tikad na to. Pang-i'tikad na to annallaha benar tin Allah saufa yub'asuna minal kubur. Tanto buhion kita niyo din halom kubur na to. Way pagduarwa liyuhasibuna subhanahu wa ta'ala. Buhion kita niyo rin halam kubur na to supaya mahisab kita niyo. Mavista, matimbang. Kaya ingatan, inhisoy maghinang marayaw iban mangi. Ay liyuhasibuna subhanahu wa ta'ala. Hisabun na kita niyo si mahasut si tabaraka wa ta'ala. Supaya kita mahisab. Fala ilaha illallah. Min yawmin la ilaha illallah din haadlaw ma arhabu wa amunaini labi suway kabukaan labi suway pagsaddiyahan sin kita wala ilaha illallah min yawmin din haadlaw ma arabu amuin sangat in halom diadamag halom miumuga sangat in buga in simano siya haadlaw yato. Sabab kaingatan na in mahasil nila na in pangi-tikad nila hisabon na yung pangi-tikad nila pamarat saya nila hadlaw yato sabab amoy kita muna sin Allah subhanahu wa ta'ala akida sin pakanya sin kita ni biyan sin hadis sin Abi Hurairah radhiyallahu an riwayat Imam Muslim. Inna Allah la yanzuru ila qulubikum wala inna Allah yanzuru ila la yanzuru ila suwarikum wala ila amalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Inna Allah subhanahu wa ta'ala di niya aturun muna bukunin hisabun muna sin Allah ta'ala hadlaw kiyama kitaon eksaminun in hisim bangsa mo hilingkatan atau hi dayahan atau hi barfangkatan atau hi barbangsa atau mataud arta wala nasabot yato muna it hisabon inyat to wat malingkan in kitaon hipa-examine hipakita sinal kulubikum pangatayan muna how no nakabutang in iman in akida takwa hapangatayan niat haunok nakabutang hatay na amo tuwing kitaon bang marayaw in niat in akida kakahinang sin pangatayan na to pamarat saya na to amo tuwing kitaon sin Allah ang pahisabon in amal ibadat sin kita niyo.
Na ang kanito yung pamarat sa sing kita Ahlussunnah wal Jamaah ito amoy lando tuod priority hon sing kita amoy parayawon iniyat inakida iwan doon kita haakida sin Ahlussunnah wal Jamaah biya sin pangitikat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha pagtuhan adlaw akhirat iban sin kasahabatan niya iban sin lamud na imam upat ridwanullahi alaihim ajmain. Na nasallallahu ay yusahhilahu alaina wa alaikum. Pangayon na to fa Allah Ta'ala mangmayan paluhayon niya kato kamu iban kato niyo katan in pakaradyaan ini in kana amok hikalappas singkita niyo haadlaw susungon dayon pahalom kubor sampai paadlaw kiyama at adi pahadunya hakabuhi na to sampai palom kubor sampai payom hisab. In mas'ala hikahamputa gupat natakid annal qada wal qadar haqqun. Itikaron na to faratsehon na to raisa bunal to din qada hukuman sinallah iwan qadar takdir hakun bunal matan way pagduarwa din ha Allah subhanahu wa ta'ala aon nito paghukom aon gantaan sin tiap-tiap hangkatao din kato wala yaka shay'un fil alam illa bi ilmillah way ruon jimato naon jimato uno na halom sing gumi halom sing pitong lapis langit ini malingkan kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Halawang pangingat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iradatullah. Iban halawang siya irada. Kahandak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa masiatullah. Iban pagbaya ito. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbaya niya, irada niya, iban pagbayaan niya. Wa qudratullah iban dain ha qudrat kawasa si mahasud si tabaraka wa ta'ala. Afarman sin Allah subhanahu wa ta'ala inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Bunan to ring kami ingkatan unono piapanjari namo siya giagantaan halawng gantaan sila aon takdir pia agad namo katan uno pia panjari namo hafarman sin Allah subhanahu wa ta'ala bikadarin aon yan limitation niya aon ang gantaan niya biinin taw sin rijiki niya bin hawa sin umur niya biinin kahalan jumato kaniya hasusungon iban haulihan iban hasusungon kaingatan sin Allah siusulat na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ito pangitikad sin kita Ahlussunnah wal Jamaah. Waman angkara qada wal qadar hisiyus nagmungkir ha pagyanon qada wal qadar fakad kafar. Ineto mabilang siya nakapagkufur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hafal man sin Allah subhanahu wa ta'ala ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Farman sin Allah ta'ala wayroon atau uno-uno kumugdan dain ha mga musibah halom sin ginlufaan ini iban wayroon kumugdan halom sin aduon ha ginhabaran ni uno-uno na kumugdan halom ginhabaran ni umangi mareo malingkan yato fi kitabin halom kitab sin Allah ay nasusulat ito hadi pa amuin para tungon siya sin Allah ta'ala kato. Pakugdanon para tungon sin Allah ta'ala in mga musibay yaon. Inna dhalika unatod in mga nasabot Allah ha Allah ta'ala yasir. La saluhay-luhay ha Allah subhanahu wa ta'ala ha adlaw kiyama pakitaon niya magbalik kaniyo. Amo injimatu kaniyo ha dunya. Hagin habaran niyo atau akan ha kabuhi niyo ha dunya. Parmampasin Allah alladina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Amato mga umat Islam amoy mga sila apabila mga bariman bang sila
amuin kugdanan musiba, datungan musiba, manghi mariyaw, in agi nila, inna lillahi, bunato din kami ini, harap sa Allah, wa inna, iwanin kami ini, harap matura kaniya magbalik. Kanito din mga lapal hindo kato si mahasud si tabaraka wa ta'ala, mang kita datungan musiba, biatun min agita, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, karena matun pangiktikad sing kita lusun na wal jamaah, inato din na Allah subhanahu wa ta'ala, iwan matura kita kaniya magbalik, karena bihat yung mga bariman, amuin bang tanda sing kasabar nila, tanda sing matan pamaratsa nila fa Allah ta'ala, bihatun in kabtangan nila. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah, sila na yatto yaon kanila in sa sanglitan, pujihon sila, sangliton sila, sa sanglitan din ha Allah Ta'ala, sabab sing kasabar nila, sabab sin sampurna pag-iman nila, iwan rahmat, ulong sin Allah Ta'ala kanila, wa ulaika humul muhtadun, in mga sila bihatto, sifat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in mga bariman, sabab sing kasabar nila, bang sila datungan aramala, in sila na ito din ha mga tao halong pamando kaya hidayat din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadisi qawluhu sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala tu'ziju. Hadis Rasul, jagahi parayawa, jagahi tuud ala mayang pauka doon ha uno-uno na hikarayaw hikamumpaat kayo mo. Ayari parihala atuod in uno-uno in amuin hikamumpaat kayo mo, hikarayaw kayo mo, iban pangayo ka ha Allah Ta'ala, ayaw ka ma-hopeless mangayo Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw ka lumamma, ayaw ka amuin wala lang sin bahasain pag-asa, harahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in asabaka say'un fala taqul, bangkaw datungan uno-uno na aramala kasigpitan, ayaw ka umiyan, hadis sin Rasul, law anni fa'altu kada lakana kada wa kada, bangit to sadya long niya uno nahinang ko bihayni habihayni wala bukuning kaaunan ko habihayni ato habihayni in kumugdan ka ko sa magawa in agi sin Rasul, walakin kul in agi mo wang kaurato ang musiba, qaddarallahu wa ma sya'a fa'ala, tiakdir sin Allah Ta'ala, amuin siyain magbaya, amuin mahahinang yaon atau hangkan kunahinang sana kana kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ambuk riwayat fa fi lafdin, hadis hi Muslim, hadis Imam Bukhari rahimahullah, ambuk riwayat qaddarallah wa ma sa'a fa'ala, at niya takdir sin Allah ta'ala, amuin kawayaan niya maawon inito. Demikian hadis fa Imam Tirmidzi hasanad sahih an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala asabda sin qala li Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagsabda ka ako in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya gulam, ay Abdullah bin Abbas, o kalong niya bata usog, inni uallimuka kalimat, unato din ako hinduan takaw sim mga kalima, kabtangan kalima, ihfadillaha yahfaduka, parihala in Allah subhanahu wa ta'ala, parihalaon niya ka, ay in Allah ta'ala di magkalagihan sin kita in uno, parihalaon tasya hukum bihat to in maksud jagahi parihala ay daakan kayong sin Allah subhanahu wa ta'ala, manahut maslag iwan sin tinggaling katan panglangan niya, parihalaon kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, din hakatan ka mumulahan atawa kasigpitan,
ihfadillaha tajidhu tijahaka. Parihalain daakan kay mo sin Allah, iban kawakan mo siya Allah Ta'ala haununuin katudjuhan mo, haununo kau binaybayan, kawakan mo rin doon in pamarihala kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatabangan sin Allah Ta'ala, kaluhayan sin pakaradyaan mo, atawa sin amuin rijiki mo, atawa kan kahalan mo, amuin hikarayaw kay mo. Ta'arraf alallahi fi raha, ya'rifuka fi siddah. Ingatan Allah Ta'ala doon, bisan halom kau kasanyangan. Bang kau halom kasanyangan, ingatan Allah Ta'ala, ay ayaw mo kalufahin, hindakan sin Allah. Ay ayaw mo kalufahin, ikaw kikita kau sin Allah. At tawin yun, pangitaan kay mo sin Allah, subhafanesting kay mo sin Allah Ta'ala, ya'rifuka fi siddati, ay kaingatan isab kau sin Allah Ta'ala, halam kau, hawak tu kau kugdanan, aramala atawa kasigpitan, ay tabangon kau sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ija sa'alta fas'alillah, bang kau mangayo, pangayo kau fa Allah Ta'ala, direct. Wa ija sta'anta fa ista'in billah, fasta'in billah, ay bang isab kau mangayo tabang, pangayo kau tabang ha Allah Ta'ala. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in kad katabahu Allah lak. Ingata o kau gulam, hadis sin Rasul, bunatod in ummat, bisan pa sila in ummat maghambuok doon ha amoy dumihil kay mo kamumpaatan, karayawan. Ang katon nila kau, naghambuk na in ummat, umangkat kay mo, dumihil karayawan kay mo. Sin uno-uno na, karadyaan, tumtuma lam yanfa'u, di bukon sila ito in dumihil kay mo karayawan. Bukon na yung kanila. In malengkan amura in kaya sulat kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala illa kad katabahu Allah lak. Amura in kaya sulat kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in istama'u ala ayyadurruka bi syai'in fala illa bi syai'in kad kataballahu lak. Wa in istama'u ala ayyadurruka bisayn lan yadurruka illa bisayn kad kataballahu alaik. Bisan isab in kataan ummat, maghambok na sila roon, dumihil kay mo, kangian, kamudaratan, supaya kau amuin mabinsa na ataw mahina ataw kan lumamma. Di day sila, bukon da sila in dumihil kay mo, di da sila makadihil kay mo kangian. Bukon sila. Amura in kaya sulat kay mo sin Allah Ta'ala in yaon. Kangian yaon. Amura in kaya sulat kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rufi'atil aklam, naangkat na in pinsil atawa pagsusulat, iangkat na, wajaffatis suhuf, tiambul na in pagsusulatan sin kadar, sin hinang mo mangi iwan marayaw, ubos na ito, kaya sulat sin Allah Ta'ala. In hadis ini, hadis sahihun, akhrajahu Ahmad, iwan Abu Daud, iwan Ibnu Majah, yaun ha kitab al-Misqat. Naam. Aung pa hadis Jibril as-sahih, anna al-imana an nu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir. Bunal to din pagyanon pamarat saya sa bunal hadis si Jibril in bar iman sa bunal amuin farat saya Allah
parat saya kamalaikatan, kakitab-kitaban niya, karasul-rasulan niya, iwan hadlaw akhirat, iwan parat saya buhion sila din halom kubur nila, puasing kamatay, iwan parat saya hakadar mangi marayaw niya, iwan mangi niya amumimpiaratong kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wahaja mu'takad ahlus sunnah wal jamaah, amu inin pangitikad sin ahlus sunnah wal jamaah, yu'min bi qadaillah, farat yu'minuna bi qadaillah, farat sayahun nila ing hukuman dinha Allah ta'ala, atau hukuman sin Allah ta'ala, qadar dinha Allah ta'ala, kaya takdir kanila sin Allah ta'ala. Wa idha halat alaihim musibah, bang sila datungan musibah in mga alusunna wal jamaah, in agi nila qaddarallahu ma sa'a fa'al, tiakdir sin Allah ta'ala, iwan kawayaan niya din hafagbayaan niya. Hada fi kitabi min Allah, iniyan long niya halong kitab din ha Allah ta'ala, iniyan ha kitab din ha Allah ta'ala, wahaja qada Allah, iniyan long niya qada, hukuman sin Allah ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yato in mga alusun na jamaah in kabtangan himumungan nila bang sila datungan aramala. Hangpo taglima mas'ala na takid binaimil qabri wa adabihi. Nas'alallah ay yaj'alana kuburana wa kuburakum rawdatun min riyadil jannah. In pangitikad na to, itikaron na to, kahagaran na to, in ni'mat halom ko, aun ni'mat halom kubur, iwan aun siksa niya. Pangin na to fa Allah Ta'ala, man papanjarihon si Allah Ta'ala in kubur na to, din ha mga halaman, din ha mga halaman sin surga. Pangitikad sing kita niyo, kahagaron na to, aon ni'mat, karayawan hakubur, iwan aon siksa. Wal kabru rawdatun minal jinan, in kubur, halaman, din ha mga surga, aw hufratun min hufarin niran, atawa sumbuhan din ha mga sumbuhan din hanarka. Sumbuhan din ha mga sumbuhan sin afinarka jahannam. Wa iyakun khairan falladhi min ba'dihi afdalu inda rabbina li ibadihi. Bang ing kaunan karayawan, kaunan mo marayaw, mahinang mo marayaw, na amo yato in puas niya, tumbas niya sa afdal dahin ha Tuhan na to Rabbul Alamin doon ha mga ipon niya. Waya kung sarran banging kaunan inahinang mo mangi dihadon niya pabado asyaddu wailul lil abdi inda sabilillahi saddun. Na wanging kaunan mo mangi hadon niya halom kubor ito puas niya amo neto sangat sangingi amunain sumbuhan din sumbuhan sin din ha narka haipun amuin sumulang ha Allah hadan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Danikyan benar to bita din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya, al-qabru imma rawdatun min riyadil jannah aw khufratun min khufarin nar. Hasanahu akhrajahu Tirmidzi an Abi Sa'id radhiyallahu an wa Tabarani fi Awsat an Abi Hurairah radhiyallahu an. Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kubur adakala sumbuhan din ha mga sumbuhan sin surga, atau halaman din ha mga halaman sin surga, atau sumbuhan din ha mga sumbuhan sinafinarka jahannam.
Wa sahha anhu sallallahu alaihi wasallam hadis Barra inda Abi Daud fi mas'alatil mayt annahu in kana munafikan. Dain ha mga hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Barra ibn Daud doon ha mas'ala amoin mayt taumiyatay. Annahu in kana munafikan, bang in kaunan niya munafik siya, murtaban yakulu ijasuil hati niya wala siya nakapagtaubat, abutan siya sing kamatay halom kamunafikan, apabila siya asubuhon halom sing kubur, ijasuil ha la adri, inangin niya ha di ko kaingatan. Yaitu kebaita hadis fayadribu bimiljabati fayusiru turaban. Na hawak tuetun tukulun siya, lubakun na siya sin manglulubak atau lubak atau masuk halom sin kubur niya sampai mahinang siya lupa. Sampai siya mahinang lupa, mahansur siya mahinang lupa. Wa amma in kana mu'minan sadikan fayusaddiqu billahi rabban. Adapun bang in kaunan niya beriman mattan sabunal, nagkakahagad ha Allah Ta'ala in Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, iwan wa bi Muhammadin nabiyan, magkakahagad ha Nabi Muhammad nabi sin Allah Ta'ala, wa bil islami dinan, iwan magkakahagad ha agama Islam, pag-agamahan niya, wa dhalika musdakan bi qawli Subhanahu wa Ta'ala, in mga yato habayta mattan in parmansin mahasud si tabaraka wa ta'ala. Uno in dalil niya parmansin Allah yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu ad-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha'. Firman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, patattakun sin Allah Ta'ala, patutukun, pasabutun sin Allah Ta'ala yung mga sila beriman. Qaul sabit ay qaul la ilaha illallah. Maka pasabutun sila, makasabot sila, makasambong sila. Bang sila asubuhon sin mga subuhalom sin pakuburan nila. Hakabuhi nila pahadunya. Kasabot sila. Bisan sila di Turki nun, patumtuman. Kasabot sila. Wa fil akhirah, damikyan, hadlaw akhirat. Amo na alam barjahiyah. Atin niya mattan sila, nakasabot atau na mamogbog, hakalima, la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. Wa yudillullahu ad-dalimin, wa yudillullahu ad-dalimin. Iwan, lawangon sin Allah Ta'ala in mga sila tao, anyaya. Daruhaka, ay liyaugan nila, in ginhawaran nila. Wa yaf'alullahu ma yasa, iwan hinangon sin Allah Ta'ala, uno-uno in kabayaan. Hisyu-hisyu in kabayaan niya. Siksaon. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi adabil qabr. Dalil pa parman sin Allah Ta'ala aon siksa halom sin kubur sin kita niyo. Amun alam barjahiyah. Wa min waraihim barjahun ila yaumi yub'asun. Ibandain ha puasing ka ulihan nila, puasing kabuhi nila, kamatay nila. Barjah ay kubur, alam barjahiyah. In kubur nanto bihaon nganan barjah. Barjahun haot sin dunya iban akhirat. Na ila yaumi yub'asun, doon pa sila haalam barjahiyah sampai adlaw mabot pa adlaw kiyama, amoy buhion na sila din hakubur nila hayawmul hisab. Amoy ni istadalla biha inda ba'dul mufassirin ala adabil qabri. Din diha ini kumawa dalil in mga sila mga kaibanan mananafsir tanda awon siksa halom sing kubur. Awon siksa halom sin kubur. Parman pasin Allah Subhanahu wa Ta'ala, an-naru
yu'riduna 'alaiha guduwan wa isya yawma taqumus sa'atu udkhilu ala fir'auna asyaddul ajab. Farman sin Allah, innarka sumbuhan din hanarka yu'riduna 'alaiha ay pa-highlightun pakatuon kanila in sumbuhan niyaon lungag yan din hanarka halong kubur nila mahina at mahapon dumadlaw yaon in sumbuhan halong kubur nila wali ajubillah halong kubur nila sumbuhan din hafinarka jahannam wa yawma taqumus sa'a iban haadlaw paunun na yung kiyamatun na buyo na isab sila kubur nila udkhilu ala fir'aun asyaddul ajab pasurun na isab in Fir'aun iwan sintindog niya sangat lando in siksa labi pa in siksa din hakubur bang hadlaw kiyama mana yuriduna 'alaiha guduwan wa asiya qabla qiyamis saah ay aun sumbuhan din na final ka jahannam doon ang kubur nila mahapon mainad ay before kiyamatun in dunya wa huwa adabul qabr amunetong pagianon siksa aun siksa halom sin pakubulan sin pakania din kato aun isab surga halaman din ha mga halaman sin surga halom sin pakubulan sin mga sila bariman. Kaman lam yu'min bi adabil qabr na isiyo di tud parat sayahon niya aun siksa halom kubur fala kubilallahu apala kubilallahu minhu imana na wala di tay maon sin Allahu Ta'ala in pamarat saya niya di tay maon larak in pag-iman niya bang niya kupulon di niya parat sayang aon siksa halom kubur atawa aon surga wala kallamahu iban di siya dahon si mahasut si tabaraka wa ta'ala magbisara wala nadara ilay di siya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kiyama walahu adabun alim yaon kanin siksa sangat inulul. Amo ito mga umat Islam mas'ala hikahang po taglima parat sayahon na to aon karayawan halom sin kubur aw nisab siksa halom sin pakuburan sin manusia murah-murahan bangmayan in long kubur na to papanjiron sin Allahu Ta'ala rawdatun min riyadil jannah tub dito na sadya aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisair muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, ito na pangadjian sa rayaw-rayaw, pagpatumtum kato tanyo sin kasigpitan, halaw man sin pakuburan sin manusia, at pabila sila amuin manaykod, dahil haamuin sa rayaw-rayaw, panghindok dahil Allah subhanahu wa ta'ala, amuin taykuran nila, na in mga sila yadto, dahil hindi pa ka lauman sin gumi, amin puas din hakamatay nila sambatan niya yadto amoy in pausbuhon in sumbuhan sin paso sin narka din ha ini narka jahannam maun pa laun sin pakuburan nila sa kaino di pamalun in gumi bang yadto malun na in gumi lawi pa in amoy pangsan sin paso kumugdan kanila pangunahan na sin Fir'aun iban sin mga ini miyamakad kaniya katan kasundaluhan niya indahaman iban sin mga kasundaluhan niya inya to katantan sibu-sibuin kakahinang bihad turain kana naman nila na mura-murahan biya na sinagi amuin palapasan kita rin dito in kita tumuyo long tamatok ngon pa amin sa rayo-rayo pang Hindo sin pamuhon nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil na Tuhan nato Rabbul Alamin
asupaya madawhat na to bukon siya sumbuhan dahil ha narkarat malengkan sumbuhan dahil halam sin surga mahagot in pakuburan sin mga bariman sa lukay nagtatakad lang ta sin di parumatong inadlaw kiamat mura-murahan lamod kita ni rin dito insyaAllah ta'ala ha mga sila amoy in makananam sin hagpay sin surga doon pa lang sin pakuburan insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Muran mga katautay manguran magtumukbal kami sin salam dua amon kanyo katantan aminyan kamo imaalok kamo hawak to ini mura-mura nakahampit kita niyo insyaallah taala demikian tukbal ng udaysab in pagsupor pa mga sila amoy in masi-masi limalamod sin pakaradyaan na to ini amoy in longta dahin ha mga ini imiiran kamo longta payakon sin programa ini supaya sadya siya rin mabugto na pagsukor muna pa Allah Ta'ala damikian mo kanyo mga katautay manguran Allah Ta'ala na imay nga tumubas kato tayo katantan insyaAllah sabab hinang ini nagalamod-lamod kita niyo supaya madawhat na to insyaAllah in hagpay sin surga sabab in pakaradyaan na to ini nabi ang sinagi ini rawdatun min riyadil jannah hambuk siya nireng mga halaman sin surga abiyata simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam in majlis pagbisarahan tungod paparkala ilmu dan kakalam sin Allah Ta'ala iban haamoy in pamiat simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam inyan hambuk siya ring mga halaman sin surga. Nah, salam doa kanyo katan, ibalik ko pa ini Guru Mulia in kapatutlong ta, kaloon kabayaan niya rin sa bibisara palitupatusin. Alhamdulillah, magsyukur kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, mga barhurmat, mga katay manghuran, sin ibu-ibu syukur, dihilanin kita ni waktu, sarta amuin pangumulan, mapakay na to hawiay ni amuin napaaw na to in pagpatumtum piatumtumi parihalan sin pag-agaman na to damikian ni kasanyang na to din liha dunya labi adlaw akhirat mura-murahan mangmayan amuin patattapon si Allah subhanahu wa ta'ala in pangitikad na to pangitikad sin ahlus sunnah wal jamaah damikian amuin mangmayan in mahinang in katan pakaradyaan na to ini amuin patattapon sin Allah subhanahu wa ta'ala sampai sadya kita niyo muy parahmatullah amin ya rabbal alamin Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ansurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masahid dajjal Allahumma inni dalamtu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatina ya rabbal alamin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.